nimwigire. Uno wandikira abaheburayo yarabwiye ko se dusubire dutangire kubabwira ngo mwihanire imifuyi mubatizwe murambikeho ibiganza ngo tubigishe kwizera tubabwiriza abapfuye uje umuzuko yabavuga ngo icyo ngicyo ni mu bive nimwigire. Imana ishimwe nimwigire imbere abaririmbyi mwigire imbere abayumva mwigire imbere abapasiteri mwigire imbere abayimuzirisha mu ijoro mwigire imbere. Mwigire imbere nimwigire imbere nimwigire imbere nisho gusa wakoze ubukwe ejo bundi muri Novembre 16 ndihari mu mpera z'undi mwaka nguyu nibyo wa mukobwa mugufi wibagiwe wakoze ubukwe Mata wari wibagiwe gute yari yicaye hari aho inyuma ya Francine bakeneye kubaka muri 2024 bafite abafiyanse turapresisa bafite abafiyanse uwo mukobwa none ndawe yari afite kandi nimwumvise yari yakiriye yireba mu kiyo akabona yuko ndamuhungu uwo muganiriza Yesu turangije gusengera biwe ntiyaje ariko umutima uravuga ngo natangishika uramubwira ngo tangishikanwa byo kwakira yuko uzokora ubukwe nubwo udafite piyasi nubwo wiyakirije yakoze ubukwe itariki 16 z'ukwezi kwa 11 modeli 25 mushingiye kuki yuko ari umwaka mwiza nakirija ngo n'umwaka wo kwimbura umusesekara subire ngo mutenda bwatwe ngo biragoye ibiki bigoye ijambo rya bibashije ibi twadukoraga twatuzinaje ko ndasasira yuko ko ndashiramo ibirungo ko ndashiramo orientation yuko uyu mwaka ngo ndawubwira ngo we uzoba mwiza
sogokuru Aburahamu ziza mzini bisa ziza nishongereza oya pi yo namsi abari takibite kandi bishobo wati yabivuze ibintu zose zibaza babivuga ariko hari kiba cyakibite kiri kugira ngo madama tuwagene urangaye muri inshuti yanjye umugabo twarakushije kurusinga ni mugufa ariko aruzuye twarahujije tuzatubwira sinumupe namamubwira nawe akambwira numva tubahujije cyane muka Dawudi na Yonatani ukuntu bari barahujije bari bafite urusinga kandi ntugahinduke wa niko twavuga namubonye b'Imana kuva namubona kugeza n'uyu munsi tuzavuga Imana ihabwa icyubahiro moye genda wicare papa genda wicare uragaruka revera yeshabwe turabyina tuzoza tubyina dusenge twumva ubuhanuzi tubanze dusome ijambo ry'Imana iranaje n'ugushima amajambo menshi tuvuga ndasoma mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 6 umurongo wa mbere ushitse kuri 4 rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 6 umurongo wa mbere ushitse kuri 4 nuko rero turengane bya mbere bya Kristo twigiye imbere dushike ku byo gutungana rwose twoye gusubira gushira ko itanguriro byo kwihana ibikorwa by'itagusa no kwizera Imana no kwigisha ibyo kubatizwa n'ibyo kurambika ku biganza n'ibyo kuzuka kw'abapfu n'ibyo gucibwa ku iteka kw'ibihe bidashira Imana ntiyabikunda turagenza dutyo kuko abamaze kwakirwa n'umuco bagatamira ingabire iva mu ijuru bagasangira mpemu yera. Amen. genda mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya mbere umurongo wa 19 yigiye imbere gato abona Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene nyina nabo bari mu bwato basana izabo acara bahamagara basiga se Zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi biwe baramukurikira. Amen. ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 5 umurongo wa 3 urasoma ka harehare ushite kuri 11 atamuka mu bwato bwa Simoni aramusaba ngo abigize uve ku nkombe gatoya aricara yigisha ishengero ari mu bwato ahejeje kuvuga abare Simoni ati gira mwitamba muterere isenga zanyu murobe. Simoni arabishura ati erega mwigisha twakesheje ijoro ryose twatamye ntacyo twafashe ariko kubw'ijambo ryawe muterere isenga abigize baronka nyinshi cyane isenga zabo zigomba gucika bakura bagenzi babo bundi bwato ngo baze babafashe baraza buzuza amato yombi agomba kundobera ariko Simoni Petero aribo kwita imbere y'amafi ya Yesu ati va ahondi mugenzi kuko umunyasaha kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barose umurongo wa 10 na Yakobo na Yohana na Zebedayo nabo baratangara
bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati nta tuti uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku mugongo basiga byose baramukurikira. Amen. Amen. Imana iguheze umugisha. Njyewe sinigisha, ndasomye murayumvisha. Abaturika bazaba bamara gusoma akaba avuga ati ngibi kandi abarangije ntabwo batabageze. Nanje ngaho shimiye Imana yaturinze umwaka wose. Kurya babivuze niko umwaka ni muremure ni munini, ubamo byinshi byiza ukabamo byinshi bibi, kandi byose ni twebwe bari babishaka. Tukabicamo tubonye turangije ubu nyine kera tukaba twinjiye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Imana natekereje ubu nyine ibyo kurya nariye umwaka nta kindi cyo bishobora kweza Imana. Aho imyambaro nambaye izo nanyoye sinubime. Aho ingendo nagize Imana ikandinda mu miduka rero habe na mama. Imana ishimwe. Imana ikaturindira imiryango twapfa kandi uyu mwaka sinarwaye. Ariko mwumvishe bakunda ni kandi ufutura kari mu kuba kagenda kagura tangawizi hariya kawe. Imana ishimwe. Kumara umwaka utagiye mu bitaro Imana yarakoze data, ndayishimiye cyane. Ikindi shimiye Imana kubw'aba ko ndareba abantu bangana gutya baje gutaramira Imana. Imana ishimwe. Imana ni umugabo w'abagabo kandi nabirenze numva ndaneze. Kuva ku mugoroba twagiye kwinjirira iwacu umunezero uraba dushita saa 5 rero ndavuga ngo tugiye kuguma. Bararangiza baravuga ngo hagiye gusigara baririmbyi batarama buce. Sindi umuririmbyi bituma nzamuka mushike ba imodoka ishije hariya ndetse njyame nje gusenga. Sinamenyere kuryama ntamenye ko umwaka ugiye. Kumva mfite intege nke ngashaka ngiyoja kuryama, ariko kandi umutima uravuga ngo reka nze dutandukane n'umwaka umutwe twatsi. None kera nakuteye. Imana ishimwe. Kandi si utwatsi gusa, havuzwa amajambo n'amanumva sinzi ko haba. Ijambo ryadukinguriye ry'izina ry'uno mwaka. Imana ishimwe. Uri umwaka wo kwimbuka. None jewe iyo ndyama kandi nanje narabizi kwa umwaka ushize jewe ntarabiba. None kama ryama ntimbuye kandi narabizi. Uwunyine bamaze kutubwira mariba bagiye basukura abantu bayarwanira ariko barako bashika kwiriba badatongana. Ibyo byose navyumvisha. Numvisha amagambo y'Imana n'ubuhanuzi. Iyo ryama nari mboze. Kuryama se nako. Tizongame kumaho. Amariri kwatazayanga. Wavuga tugari ni kumaho ni muryama. Turyama kumaho ntakyo. Kandi n'ubufumbiriya twahoraga dutarama kubera kuwa mbere gwashita n'iyinga. Twabaye kandi tugihe nari mzigusheka. Hariko turashaka. Ndashimiye cyane. Shimiye indirimbo zaririmbwe, shimiye amasengesho twasenze, shimiye umuntu mwatuba hejuru y'umwaka, uno mwaka ugiye kugenda neza tu. Nta kintu cyotangira gutya ngo kizo kirikiri kigikoro. Kandi ibingibi byo bibitsa abantu. Sinza abantu. Ni Imana ihayifu.
umugisha. Manishe shaka kubabwira nanjye icyifuzo canje ku mutima ijambo ngiye guhanurira uno mwaka. Ijambo rimwe gusa rimwe iravuga ngo Imana iravuze ngo mwigire imbere. Nukuri mwigire imbere nta reka nzane Bibiliya nje kwicara. Mwigire imbere. Abapasiteri ni mwigire imbere. Uno wandikiye Abaheburayo yarababwiye ko se dusubire dutangire kubabwira ngo mwihanire imifuyi mubatizwe murambikweho ibiganza ngo tubigishe kwizera tubabwirize abapfuye uje umuzuko yabavuga ngo icyo ngicyo ni mubive ni mwigire Imana ishimwe ni mwigire imbere. Abayirinzi mwigire imbere. Abayumva mwigire imbere. Abapasiteri mwigire imbere. Abayimuzirisha mu ijoro mwigire imbere. Mwigire imbere. Mwigire imbere. Mwigire imbere. Mwigire imbere. Ni icyo gusa. Hano muri Mariko Yesu yavuze umukirundiza ariko hano mu Kinyarwanda baravuga ngo yicuma imbere. Hano tavuze ngo yicu imishu uko twaragiye hasigaye imishu kandi ni wishu washaka kumutera. Manisi ni buke tukigenza ugende nk'uko wagenda tuzubira kubatizwa ntibakurambika ibiganza aho wahavuye ni mu matongo ishume mu kwishuma kuva hano nimuzuzosubira indirimbo yo mu Kiswahili avuga ngo nafanya mwendo siku kwa siku na sitachoka sijamaliza mwendo. Manisi nimuzoza mushotsi wasigira hano muri Luka zavuze ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa ngo arababwira ngo nimube nk'abatsuruga kwigira imbere kwicuma gusubura ariko ijambo rimwe gusa rimwe. Yesu arababwira ngo nimusuruga ngo yinjira mu bwato bwabo bwa Simoni yamutesheje cya gihe amuhamagara arasubira buza. Imana ishimwe baramubwira ngo nimwe nk'ababusura ngo barabusura kandi basiga ngo nimwe nk'ababusura ngo buve ku nkombe. Siko twasoma ese muzikisha ibintu turacyari ku nkombe. Uririmbira ku nkombe ni kazi bure. Uwigishiriza ku nkombe ni kazi bure. Usengera ku nkombe ni kazi bure. Tuka nusuka ngo yatiye gusukaho gutya ngo arahindukira atangira kwigisha abantu. Ese muzi ikintu cyishe inyigisho turimo kwigisha turi kumwe n'abantu. Yosuwa ntiyabwiye abantu uburyo baheraga kuja ku Yorodani arababwira ngo yewe abatanzi nimubona bahetse isezera isanzwe bisezera ngo hagati yanyu nabo ngo habe imikono 2,000. turimo kwirirana n'abantu waje kumwigisha ngo ejo bundi nari mu nkamba bambwira ijambo ry'amabasa ku muntu umwe ngo baramubwiye ngo bagire indarasa ngo muri gereza uvuga ngo bagire indarasa kwihana Mana ngo bihane bati twese mucaho batoye abapasiteri. Umukristo umwe warareba ngo ubwo ari n'akabatori usenja kwireba ati duteye ha ivyo no kwireka keka nawe abanza binirege. Barabana iyo mwicarana iyo muvugana iyo muturana amawazo namwe imirimo n'imwe nduwo warigiye imbere ntacyo uwo mwigisha ntaho umuvana ntaho uwo mushitsi. Ese muzi ikibazo kiri hano
nico mwega Yesu ngo yigira imbere hagarara mu nyanja ahindukira agatuti kaba unyuga ngo yigisha abantu yabitege ntibubana ntibakuzi ijambo rirakora ibyo uzose ukora muri kumwe n'abantu ntibizokura igira imbere wasige niba warasengewe ubu umukozi bakuwigira imbere abantu baza bakurangiza ubabwire mutegeranye n'ubabwire bazobyumva Imana ishimwe Yesu yarabikoze yigisha ahagaze kariya ngo yigisha bari ku nkombe ku musenyi wabigisha abantu inyigisho wamare abwira Petero ati bakusura wigiremo ubwa kabiri nuva ku ngombo ukagera uzigisha nuva aho yariko yigishije ukigira imbere ngo aramubwira ngo nushike imbere ngo turushere kandi ntware ku manywa ikibushanya kibaza baroba ku manywa aramubwira ngo wowe bigenda urobe ku manywa kandi biruta iburyo urushenga ngo baza baruta ibumoso iwe ngo aragenda ati ibi nandakesheje ijoro kandi ijoro niryo duhora dufatamo none amanywa ahanyanije inyamahembe zihanzwe ingungu ariko ngo hasiga ngo uko bivuze manishira uko bivuze reka dukora waterereye inshenga ngo zishaka gucika asomye ngo bahamagara ubundi bwato bwari kahise bati muze mudutabara reka mbabazi tuhora dutabaza wagize ikibazo timuze muntabare kuri kino kibazo ariko wose ubizwa kugeza ubwo uhamagara mu muze muntabare igisubizo reka ndangize aba bantu batarabye hano mwese uyu mwaka muzohamagara abandi bazi kubaza igisubizo